kugira neza urungane kurundi nawe kumenya zo kuba niso jewe kumufisa n'amawe lakini kimhagisha taruko ukugaza kwawe imisozi iri imbere yanje atumwami bana yamaye ukunesha uwakuragara garuka mu rugo sinumva impundu zacu impundu ku mwami aha kubona ubabaye mwene data uhora ubabaye buri munsi menye ko ari byinshi bikuremereye cyane ariko wihangane twese nuko hari benshi ujya ubona mu maso yabo bakeye atari uko bamerewe neza nuko wihangane iyo umaganye nshuti menya yuko isi yose ibabaye wiganya cyane wiganya cyane nshuti ukumeze kose gute dushima Imana kuko hari abakwifuza ati nicyo Mana ngamera nguriya kwihangana wiganya cyane wirira cyane shuti ukumeze kose dushima Imana hari abakwifuza bana wanjye bane natwe imyaka yose ubutayu tuzeba n'ibintu rwose bana wanjye bane natwe imyaka yose ubutayu tuzeba n'ibintu rwose unyemerera ubutayu ntabizabihaba kunyemerera Mana gendane nawe ubutayu ntabizabihaba amashimesi nimukore amahanga ubibwire n'abandi bose ko tugiye kugera iyo tuja nimukore amahanga ubibwire n'abandi bose ko tugiye kugera iyo tuja kuva kera muri kamere yango cyahoranye bimuwe n'urukundo uyu munsi yabireka iyo mpamvu tudashirite bose babireba tuzashima bose babireba tuzayiha bose babireba icyubahiro cyawe tutireba kireba agwaye ukuboko tukurambure cyane gutyo imbaraga z'Imana ye ngaye kurura kandi gutyo ongera ukurure kandi ongera kandi lemanderako ongera kandi twongere kandi ngaye tukuza karuru uyu munsi niyumviriye kuri Theogene sanga nta mugabo ararimba amagambo akomeye nka Theogene
Theogene yarimze ngo ibihaza amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu, ariko siko byose bitugirira umumaro. Hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo abirata ubwenge bwabo. Ingoma yawe niyongere iy'abana b'abantu yarongeye. 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 Ingoma yawe umugabo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itageze umuntu. shingiye ku byo nabonye. Umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itageze umuntu. niyongere iy'abana b'abantu yarongeye. Ingoma yawe niyongere iy'abana b'abantu yarongeye. Wino hano ndanezerewe, murebe ukuntu duhagararanye. Ariko ingoma y'Imana niyongere. Ingoma yawe ni Ingoma yawe niyongere iy'abana b'abantu yarongeye. ndashaka ntabwo ari birebire utubwira ahantu Imana yagukuye gato, nimba hahari nimba ataho nje nobishingirina. Iki kigo kingana gutya birahari kwe, nimba atabihari utubwire, wongere utubwire nayo Imana ikugejeje. Nimugire ishari saha nyine se. Imana itokura umuntu kandi ntayitomugeza. Nari narifuje kuzuba umugwiza atunga ibikorwa byanje byo gutangura kugira ngo nzogere kuco nifuza kuzogerako. Natanga ibikorwa byo guhingura mpereye mu Kinama mu gashambrete nari 10,000 avance y'amezi ane 40,000 camera ku Gakinga Matabaro. Ndakora mu myaka 5-6 aho ngeze uyu munsi ndashinga intahe imbere y'Imana n'abantu ko ibyari inzozi kuzoba umugwiza atunga nabaye umugwiza atunga. Imana yarankuye kuri Kagakinga injana ku moto, injana kuri TI, ingeza kuri Range Rover. Imana yarankuye ahantu nari inzu y'ibihumbi 40 kwira bikagorana cyane gose mu myaka 5, ariko uyu munsi ndashimana ko yampuye mu nzu y'impangano injana mu nzu yiwanje. Inzu ntise barundi twese nise ngo ijuru rito ifise amatara 509. Small Paradise. Hamwe n'ivyo rero turabateye intege haruhande yo guhingura byavuye bivamwo no kushiraho ibitaro. Haruhande y'ibitaro byahavuye biva ku bitaro bigenda gushiraho microfinance atawundi muntu tuyisangiye. Haruhande y'ivyo mu buryo bwo gushimira Imana tuca twubaka kino kibanza kugira ngo muze tuvuge ibikomeye n'ibihambaye ivy'Imana yadukoreye, namwe yabibakorera mu izina rya Yesu.
gushima yabayituwane utagushima yabakomoka kwande girira ubuntu nanjye gushime wumve Yesu mwiza uzuye ubwiza 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 ego ubwiza utagushima sidabumva Haleluya. Bararirimvye neza, Imana ibaho umugisha. Ubu n'umwanya mwiza ari yuko dusengera ijambo ry'Imana. Dusaba Bishop Mathias ko dusenga Imana imugire igikoresho cy'icyubahiro, kandi ndamwizeye n'umukozi w'Imana nemera cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umukozi w'Imana yasizwe amavuta, ijambo ry'Imana ndaze ko aba yarisengeye, ariko habe n'ivyo reka dusengere n'imitima igiye kuryakira. Mwami turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, turakwetse Mwami abahejeje kuririmba indirimbo zo gushima no gushira hejuru izina ryawe, ubaha umugisha, ubongerera intege, maze Mwami bakomeze guhimbaza no gusemerera babwira abantu yuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Turagushimiye ku byakoretse byose, ku batanze amashikanwa, abakoreye mu vyuma, maze Mwami byose bikagenda neza. Turakwinginze ngo amaboko yabo bose uyaha umugisha, indimiro zabo zihezagire, ibigega byabo bizame byuzuye, ubahaza amahoro n'umunezero mu mitima no mu ngo zabo. Turagushimiye nyaguhora ku ngoma y'ukuri Imana iremurira imitwaro abaremerewe. Mwami turakwinginze muri iri jambo waduteguriye, umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo watumye ijambo ryawe maze ukiza abantu ubakura no mu vyobo bari bimbiwe. Mwami turasabiye umukozi wawe watoranije kuri uno munsi muri uno mwanya, kugira Mwami ngo abe igikoresho cyawe, abo umugende wawe. Mwami ukoresha akanwa kiwe mu kuvugana n'ubwoko bwawe. Turamushize mu maboko yawe, tumusabiye amavuta, tumusabiye kurongorwa na mpwemu yera. Ijambo ryawe rivugutiwe kandi rigira ububasha bwo gukiza, rigira ububasha nk'ubwo ryageze muri Efeso, maze nyaguhora ku ngoma ribera icirori abakiri mu byaha birabemwe, maze batsindwe n'urubanza hama bakizwe, impundu zivuge mu ijuru yuko umunyabyaha umwarokotse. Urakoze kiwirengeye kizima, turagushimiye. Tuvuze gutyo muri bike, ariko byinshi turabigusabye ubidukorere ku bw'ubuntu bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Dusome amagambo agiye guherekeza izi ndirimbo n'amasengesho n'amashimwe n'imirimo yose ikorewe aha, iryo tugiye kuganira mu mwanya muto usigaye. Ryanditse mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 43 no ku murongo wa 18. Ndasaba
umuntu waba afise Bible y'ikirundi uzi gusoma neza asome aho hantu. Arasoma umurongo wa 18 Yesaya 43 umurongo wa 18 n'uwa 19 iyo mirongo yombi. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 43 umurongo wa 18 n'uwa 19. Haravuze ati mwoye kwibuka ivya mbere kandi ntimwiyumvire ku vya kera. Ngira nkore ikintu gisha ko kigira giseruke ubu mbega ntimuzokimenya. Nzoca inzira no mu bugaragwa ntembesha inzuzi ahagadutse. Amen. Soma Yesaya kandi 48:6. Waravyumvise none he byitegereze byose mbega ntuvyemera. Guhera ubu ngira mbereke ibisha vyari bihishijwe utigeze kumenya. Bigizwe ubunyene si vya kera. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kuvyumva kugira ngo woye kuvuga uteregana ari nsanzwe ndabizi. Nukuri koko ntiwari bwavyumve ntiwari bwabimenye mbere uhereye kera ntivyari bwashike mu matwi yawe kuko narinzi kuri umujyarukanyi w'agahebuza kandi wiswe ikigaba uhereye ukiva mu nda. Imana idufashe. Amen. Amen. Arakoze cyane umukozi w'Imana. Muri uyu mwanya dushimiye Imana kuri uyu munsi. Imana yahaye umugisha. Ni umunsi mwiza, ni umunsi w'icyubahiro, ni umunsi abakuru n'abato bateranira guhimbaza Uhoraho. Nimuvuge ngo amen. Ni umunsi Imana yataruye mu yindi minsi iravuga ngo uyu munsi abantu bazayivuge, bazayikorere, bazaba imbere yayo bayiganira. Kubera kuko rero tuwushitseho, Imana ikaba yaraturinze muri iyi ndwi yose iheze, tubishimiye Imana cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Yabanzaga guhagurusa abaririmbyi bakaririmba, hanyuma Imana ikegeranya ubuhanuzi. Nimuvuge ngo amen. Mwonkundira tugakomera Imana amashi kubwo abaririmbyi bacu mu izina rya Yesu. Sifa kwa Mungu. Hari ubuhanuzi Imana yashize mu kanwa kanje kuri uyu munsi, kandi ndahanurira mu ijambo ryayo. Amen. Hano teme y'inyigisho tugiye kuvuga z'uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo ibya mbere ibya kera tibikurushe. Imana ikuzaniye bishaje. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ahantu yasomye muri iyi Bibiliya mfite aha hanyuma 48 no ku murongo wa 6 haravuga ngo warabyumvise dore byose ngibi none se mwe ntimwabihamya. None ngiye kukwereka ibisha zahishwe utigeze kumenya. Hano muri iyi Bibiliya mfite iravuga ngo biremwe nonaha. Reka ntangirire kuri iri jambo. Hari abantu tuzadusoma Bibiliya hariya mu gitabo cy'Itangiriro, hakavuga ngo Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiri mu isi byose n'ibiri munsi y'isi n'ibiri mu kiyaga, yabiremye iminsi ngahe? 6. Ku munsi w'indwi igira gute? Iraruhuka. Abantu baza bitiranyira ijambo ndakubwiye, bakaryitiranya pe, bakaryitiranya. Ariko ndashaka ngo ico kintu kikuveho ku munsi wa none. Mbega iyo umuntu aruhutse igikorwa yari ko akora
abagihejeje yeme yego tuganire nimuze tuganire muze tubane ibyiyumviro n'ibitekerezo byanyu bize tuganire kugira ngo twakire ubu buhanuzi Imana iduhaye ku munsi wa none nimuvuge ngo amen. Iyo umuntu aruhutse igikorwa waruhaye ukora ntibisigura kuko ubu gihejeje kugikora, oya uraruhutse kugira ngo usubire ubona agatege, noneho nuja gutangura utangura ufite izindi nkomezi nshasha. Imana rero haleluya yakoze iminsi 6. Umunsi wa mbere yaremye umucyo, umunsi wa kabiri yaremye ijuru n'isi, umunsi wa gatatu irema bya bindi byose uko bisoma mu gitabo cy'Itanguriro. Irabirema ku munsi w'indwi iravuga iti sawa reka nduhuke. Hariwe ikintu nshaka kukubwira, hari ikintu nshaka kukubwira. Hariwe indirimbo abaririmbyi baririmbye, iyo ndirimbo yamfashije ni Yuriya muririmbyi Theogene. Theogene ni umuhimbyi mwiza cyane. Yaravuze ngo mu bintu namaze kukubonaho Mana, ufite uburambe mu kazi, ufite ubuhanga bwo gukora, nta hantu habi hakomeye hariho utobasha gukura umuntu. Nimwe nkabahereza Imana icubahiro mudugije ibiganza mu izina rya Yesu. Uzuba mu nzu y'Imana uhaye wumva kuko ijambo ryose rihaye rikuzamwo riza rikugeraho, rigusange hino, rigusange uhaye uritegera uryiteze, kandi uzamva ijambo ry'Imana witeze gukira nimba urwaye, witeze guhabwa ico uhaye usengera nimba gihari. Haleluya. Wumva urabyiteze, wumve urabyiteze. Ngo nta hantu nabonye habi habaho Mana utobasha ikiganza cawe kitogenda ngo gikura umuntu. Nta nahandi hantu kandi heza hariho Mana utogeza umuntu. Ibyo mwana byemeye baririmbyi bacu nimwe nkababyerekana mugire gute. Ego ndi umugabo wo guhabya izo ngibyo. PDG wacu avuze ijambo rikomeye cyane ariko ndaza kubabwira ikintu nza mushimiraho Imana. Za bindi yavuze aho Imana yamukuye n'aho Imana yamugejeje ni benshi yakuye hahandi, ni benshi yanagejeje ahageze, ariko hari ikintu kimwe Imana yamubashishije. Ico kintu nzohora nkimusengera, nzohora nkimushimiraho Imana we n'umuryango wiwe. Yatubwiye yavuze ngo yabaga mu Kinama mu nzu ariha 40,000 10 cyangwa 40 ni 40 ni avance ya izini, sibyo? Ariko inzu wayiri hagacumi. Burya hari umuntu umwe nabwiye ikintu kimwe, ni muvuge amina. Nimba hari ikintu kigoye kuriha ni inziriha amafaranga makeya. Yampaye inka data, mureke namwe muzobibona n'ukuri kw'Imana. Abantu uzosanga bagowe cyane na umuntu uriha ku mafaranga gutangirira kuri 200, 300, majana ngahe sinzi uko bizabimera. Ariko abantu bari munsi y'izo ngizo boye bakunda kuzibakura, yego nabandi bozi bakuramo, ariko bakunda kuzikurwamo cyane ni bande na bamakeya, sinzi impamvu. Aragenda Imana imukura aho ngaho ntihari hagoye ba. Ari kwikinga kandi PDG buriya umuntu yomwegera. Twabaye nkabaganira umunsi umwe bukeya aha ngaha, hari muri ino mirimo
hari muri no mirimo ambwira gatoya gusa nako ngako nasigaranye turabona umwanya ngo twicarane muremure urambuye ariko uwamubwira ngo mbwira ukuntu byagiye biduga nawe ntiyobimenye vuga ngo ntiyobimenye bigera ahantu Imana ikabishira muri system yamara ikabijana ariko irayiteguye ikintu kimwe ngiye kuvuga nyuma yaho Imana ngo imare kumugeza aho yari yarayisabye atekereza kubakira Imana ico kintu ico benshi bavuye harya yavuye benshi bageza hanga hageze intervalle iri hagati y'ikinga na Range Rover nouveau modèle hari intervalle nini intervalle iri hagati y'iri nzu yarapanze ni yarimwo none sinyizi sindayibona ariko iyo ariyo yose ariko ikabi yiwe hari intervalle nini bikwereke kuko nyuma yaho ubu ngubu Hegima ntukavuge ngo uzi Pastor Mathias ubu ngubu unzagace cyane unzagace uzoreke uzomenya neza n'intunga umunsi natunze nkagira ubutunzi bwanje nkagira amafaranga umungu marimwo n'umungu makabamo akaba kuri Interbank akaba kuri Bankob akaba kuri Berbe akaba kuri BCB akaba ejo ni heza akaba umunsi uzogira amafaranga aho ngaho Hegima ukaguma ukabona nagumye kuba Mathias uko nzoba ameze ubwo ngubwo nibwo uzomenya burya umuntu utaratunga ntukihende ngo none uramuzi kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu atunze ubutunzi buraza ngo bukamwambika amababa igifite amababa cyose kiraguruka mukaba mwari mushomereye mwese aha ngaha ukabura muzi mwasangiye akabisi n'agahiye ariko ubutunzi bwamara kuza neza amaze kubona amababa ewa akaguruka atagusezeye usigare witwariza jewe nageze yonje ukazusigara ureba wamuhamagara mwaza muhura ugasigarana amazimwe ugasigarana amajambo menshi ngo ubungu waranyibagiwe none urarinda kubimubaza wowe nturi mu kubibona ariko iyo umuntu amaze kubona ikintu yamara agasubira agatekereza ku Mana yabimuhaye Imana ihabwa icyubahiro ubu ngubu hari ingabire nyinshi hari impano nyinshi zigiye gukorera muri ino center ya Ashbook hari abavuga butumwa bagiye guhaguruka nimuvuge ngo amen hari abungeri bagiye guhaguruka muri mwebwe hari abaririmbyi mpuzamahanga bagiye guhaguruka umva kubwire mwene data nukuvuga ngo ikintu cyose kizohagurukira muri iki kibanza ikintu cyose kizohagurukira muri iki kibanza azoba gifitemo pare Imana ntirenganye kuko hariho imihamagaro myinshi yavuye aho ngaho iriyestara ibona ikorera ico kintu tugikomera amashi mu izina rya Yesu nawe ejo Imana irayiri bukwibuke ni kwibuka iwe yakoze ikingiki uzokora ikindi hari umugabo umwe wavuze hejuru yo gukorera Imana avuga ikintu kirantangaza tubona umuntu watanze amafaranga akagura iyi podium nukuvuga ngo Bibiliya zose bazorambika bahaye bazisoma nkuko narambitse hiyingiye nizimaze kurambikwa nabandi bavuga butumwa bakomeye bazoza bagacano bakayirambikaho Imana izozihemba wa muvuga butumwa haleluya ni mari hembu yunguyu uko ibihe bihaye ibindi amen umuntu watanze amafaranga akagura ino mikrofone nukuvuga ngo umuntu wese uzoyivugiraho ijambo abantu bakumva bakanezera bagafashwa
imana izohemba wa wundi wavugiyeho ihembe n'uwayiguze ibigabanyije kubera kuko uyu nguyu hari ikintu abaswahili bazabita ngo ni vitega ucumi. Ni ukuvuga ngo abayateze ubutunzi umutego bukaza bwicara bufatwamwe. Tubona bene bari abatunzi bakomeye bari ntibagicuruza, baragiye bazana imitego y'amafaranga, batega amafaranga arafata ngo amare gufatwa. Erega azayunguka yicaye agakomeza yunguka mwicaranye kandi adahaye akora. Wowe ukagira ngo none mwicaranye n'umuntu ngo none n'umushomeri. Oya, yarayateze arafatwa, araguma yinjire kandi mwicaranye mwiriranwa aho ngaho kwirigara. Iwe ko arinjiza uwewe no. Twavuze umuntu ukuntu azasobanukirwa ishengero ryiwe. Nugera hano pasiteri atarakubwira ikintu, bishop atarakubwira ikintu, pedeje atarakubwira ikintu, wewe wenyine uzovuga uti sawa, iyi bafure barayiguze, kiriya kindi barakiguze, ibi bindi barabiguze, ariko hariho ikintu mpaye mbona kitaraboneka. Jewe niki no contribute hano mu nzu y'Imana, Imana izoza indeberaho. Nguwo umwana wo mu rugo, nimuvuge ngo amen, nimuvuge ngo amen. Takure cyane habaho Imana itokura umuntu habi, takure cyane habaho Imana itogeza umuntu heza. Umva ijambo ry'uyu munsi wa none mu izina rya Yesu. Ahangaha dusomye ijambo rivuga ngo ibyakera. Audrey, ibyakera rafiki yangu, mbega waruzi kuko tutaza twicwa n'ibyo turimwo kandi tuzatwicwa n'iyo duhaye tuje, tuzatwicwa n'ibyo twatambutse twasize ibyasigaye. Noneho Imana irakubwiye ngo ibyakera we kugira gute, we kubyibuka. Uzubyibukira iki? Ibyatambutse ubyibukire ko bigiye kugusenya kandi byaratambutse. Abantu benshi ni imbata z'ibyatambutse. Imbata mu Kirundi ni imbata, birumvikana. Abantu benshi nabaja bibyatambutse. Yego ukaba imbata y'ibintu byatambutse. Ubu ngubu turi hano mu ishengero, Satani n'abadayimoni bakaza bakakubwira yewe nguri kuribuka ngo mbega ngo Imana yo guhezagira gutya ngo uribuka cya kintu wakoze. Yego ndacibuka nyine. None se hari utaza wibuka ibyamubayeho? Satani iteka ryose intwaro azana nuko kwibutsa ibyagize gute, ibyatambutse. Imana idufashe. Ubuhanuzi bw'uyu munsi wa none, Imana ikubujije kwibuka ibyatambutse. Ibyakubayeho, ibikomere wakomeretse, abakubwiye nabi, abakubwiye ko ari ntacu uzovamo, ibigize bite, achana na mambo hayo. Kuko nuguma kuyizirikaho ntacu kemura kera byarabaye. Umuti wabyo nukugira gute, nukutabyibuka. Amen. Reka nkubwire uko Satani zikora. Satani izigende kagusha umuntu swati mu caha cange mu kibi, umuntu agakora ikintu kibi. Yamara kugikora ukagenda ugahamagara pasiteri, mbabarira iki kintu naragikoze. Akakubabarira. Amaze kukubabarira rero babantu bo bagasigara kuri ca kindi wakoze. Ico Satani akora ni igiki? Babantira bakoresha kugira ngo bagume bakwibutse. Bakavuga bati ariko uraririmba, ariko uzuririmba uhaye wibuka iki ngiki bakoze. Ngaho Satani aho yiciye abantu benshi. Uri umukozi w'Imana ariko uza wibuka ikintu wigeze gukora kitanesheje Imana. Ni ukuvuga ngo Imana, Satani
agakomeza kukwereka ikintu warangije kugira ngo kikubuze kazoza yawe nziza. Hariho ijambo, hariho indirimbo Ngoma yanditse na hano twaturirimba akavuga ngo usijali yaliyopita. Ngwiki hai haijalishi yaliyosemwa kwako na yaliyopita kwako. None reka nkubaza ikibazo, none wovuka ukabaho ntiyagire ibikuvugwaho kandi cyangwa ntiyagire ngo habe ibyo ukora? Ariko hano biravuze ngo ibyakera mwoye kubyibuka. Imana iragukenguye mu by'ukuri. Ibyakera mwoye kugira gute? Kubyibuka. Haleluya. Kandi ibyashize mwoye kubyitaho. Ni igitangaza kubona umuntu uhaye wita ku byashize. Mbega ibyashize ubyitaho ngo ubigire gute? Ahubwo nimba waranakoze ikibicihane numara urebe ukuntu uzokora iciza mbere. Ariko kubyitaho no kubyibuka ntaco bimaze. Aramanuka aravuga ngo dore ngiye gukora ikintu gisha ubu ko kigiye kwaduka. Imana igiye gukora ikintu gisha kandi caduka. Kiza caduka abantu babishaka cyangwa batabishaka. Ubu ngubu hari ikintu kimwe caduse mu isi kiraduka, ariko naratangaye. Icaduka iyo ikintu caduse kikaba kibafitaho imbaraga nta kundi muza mukigira. Reka mvuge kuri iki kiza ruhonyanganda corona covid. Umunsi umwe turaho ngaho bitangira twumva mu Bushinwa ngo haje indwara yitwa corona, kubera kuko ariho twari tukinayumva ukumva nakazina ka fake kirirwaho katarara. Ye baba we, corona iraza rero ira corona. Tiya corona gusi koroniza abantu, koroniza isi. Umunsi umwe twumva ngo ibibuga byose by'indege birakinzwe. Hari ibibuga by'indege kwisi biratangaje kuvuga ngo byarakinzwe kubera corona. Ni ikintu cyari cyadutse. Ibibuga za Amsterdam birakingwa, ibibuga za New York birakingwa, ibibuga za Los Angeles birakingwa, ibibuga zo mu Bwongereza birakingwa, ibibuga mpuzama bigira gute? Birakingwa. Indege zihagarara zitabuze essence. Indege zihagarara zitabuze abapilote. Baravuga bati si ibyo byonyine, ni ukuvuga ngo abantu bose bareke kuzinduka, guhera ku bategetsi, guhera ku badandaza bakomeye barareka. Burya umuntu hari hasanzwe hatera ibiza, umuntu akava hanze, umuntu akava mu nzu ukaba wohungira mu kindi gihugu. None baravuga bati ico kiza aho mu gihungira ni mu mazu yayo. Nigeze gusoma igazeti imwe ivuga igihugu kimwe, iravuga ngo habonetse amadivorce menshi kubera kuko abagabo biriranwa n'abagore aho n'abana n'abakozi n'ibiki byose bakiriranwa, baruho bagahararukana, ngo baruho bakora imishinga yo gutandukana. Mbega baratandukanaga ngo baje bakavuga ati wowe genda turatandukanye, genda muri kiriya cyumba nanjije mukindi. Nta yindi shwa ntibajaga hanze. Ni ikintu kibi cyari cadutse. Baravuga bati ibibuga bikomeye by'imikino birafunzwe. Waruzi hari ibibuga bimwe tuzi byofunzwe mu by'ukuri kw'Imana. Abajuweri ntibakina, baragenda bambura mayo, baragenda bambara yandi mahuzu, baja mu byumba byabo barakinga. Baravuga bati gukinga ntiguhagije, bati mufuka kanwa turagafuka, bati mufuke n'amazuru turayafuka, bati mukarabe turakarabe isabune ngo ziruhe zirashira, intoki ngo ziruhe
bati ntihagire uwegerana n'uwundi, bati uzofusha kuramukanya haba naho yoba ari umwana wawe yari uti bimeze bite. Ico ni icaduka cyari cadutse. Hano Imana iravuze ngo ngiye gukora ikintu gisha, kandi nguko ngiye kugikora kigiye kwaduka, kuko icaduka ntabuze ugira gute, ntabuze ukibuza. Umugisha wawe, haleluya, abanyamivumo ntibawubuza, abakwanga ntibawubuza, abagukunda ntibawubuza. Isezerano Imana igusezeranya rizoza ari nta muntu ushobora kuryitanga. Nimba ubyemeye nawe vuga ngo amina. Ubu ngiye kugikora kigiye kwaduka. Isezerano ryanje n'igisubizo cyanje kigiye kwaduka, cyaduke nk'icyaduka. Imana ihabwa icyubahiro. Burya nababwiye ngo Imana ntabwo yahejeje kurema, oya, ahubwo yaruhutse kurema, ariko n'uyu munsi iracari kwirema. Hari umuntu umwe uherutse gusenga isengesho rikomeye, aravuga ngo Mana, ibyo nagusabye nimba utarabiremye n'ubundi ntiwaretse kurema, ibyo nza ngusaba nimba bitabaho mwiza, ndemera ibyanje bazi, rema ibyanje noneho nanje, nimba ibyo nagusabye uzubona utabifite. Amen. Hari n'ikindi kintu nagenzuye, papa, muri bya bintu byose dusaba Imana, ntabwo Imana yo guhereza ikintu wayisabye kingana n'ico yo guhera umuntu. Ninde muri twebwe wogize igitekerezo cyo kumusaba Yesu? Twamusabaga Yesu twari tuzi ko haba. Nukuvuga ngo ivy'Imana yaduhaye tutayisabye nibyo birusha agaciro ibyo twadusaba. Nico gituma mu Efeso Pawulo yanditse aravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, kuko imbaraga zayo ziri z'ubushobozi bwayo zidukoreramo. Ngo ishimwe ni ryayo mu ijuru no mu isi no mu ishengero ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana igukorere ibiruta cyane ibyo wasabye. Nimba itabifite ibireme ko itarangije kurema, hano iravuze ngo ibyo ngiye kugukorera ntaho byabaye ngo uzumve, ntaho byabaye ngo ubibone, ntiwari wabimenye, ahubwo biremwe nonaha. Haleluya. Bya bindi twigeze kurota, uzubirota ugaca mu masirkonstanse menshi, bwaca ikiza gishika nuko amaso yawe abibona. Ubu ngubu hari ibyo amaso yacu ahayabona. Haleluya. Ibyaheze ni ukuri ntacyo byokubuza kugeraho, keretse wewe gusa ubihaye umwanya bikagusenya bigatuma utizera Imana. Burya ingaruka z'ibyaheze zigera ku muntu wabihaye umwanya. Reka mbabwire, hariho umugore umwe wantangaje, ni umugore w'umutegetsi, ntabwo muvuga kubw'impamvu z'akazi, ni mu bihugu by'abazungu, kandi biriya bihugu by'ibihanganga bikomeye. Umunsi umwe ngo baramuhamagaye kuri telefone, baramuhamagara bati umugabo wawe, bati turamufashe yasambana n'uwundi mugore. Ni ukuvuga ngo uwari uhamagaye umugore wiwe yarazi kuko amubwiye uwo mutegetsi amwishe, amukuyeho, kuko namwe mubizi. Wa mugore aravuga ati ibyo ngibyo ni ukuri, ati ni ukuri. Ntibingibi by'amatelefone, azana n'ifoto, aravuga ati dore aho bicaranye, ariko barababyukije umenye kuko ari ukuri gituma ngohereje aya mafoto. Wa mugore ngo aramuhamagara ati ndaje aho ngaho. Wa wundi wahamagaye wa mugore ngo abwira abantu bari aho ngaho ati ni ukuri uno mugabo agize ibyago, ati agize ibyago bikomeye, ati umugore wiwe aravuze ngo araje ntaha yakoze ibirenge hasi, ati kandi ndamuzi
nuko ntamubabwiye niye ndiyo nkuru nanyivuga nawe urayumva nanje nuko nguko nayumvishe sinababonye. Wa mugore araza ngo amara gushika bati nguri yarinjiye hariya kwiremba arinjira ngo aramuza ati umugabo wanje ari hehe bati nguyu hano. Bari bazi kuko ashika gakora ikintu gikomeye. Wa mugore ngo yaraje ngo amara gushika ngo aramuhamagara ngo sheri undi ati atese ibingibi bahaye baguharabika byavuye kuki. Umugabo wiwe ngo ararira ati sinzi ati media y'ubu ngubu ati sinzi uko byagenze ariko ngira ngo nabantu bashaka kundodobereza ngo avugira imbere y'abantu bose bari aho ngaho n'abacamanza bari bamaze gushika ngo aravuga ngo hari ikintu kimwe ashaka kubwira waba wabikoze waba utanabikoze ngo haguruka tugende. Aravuga ngo abwira abantu bose bari aha ngaho ngo uyu nguyu namuhisemo ntababajije. Ikindi tubana mutazi uko tubanye none rero kugira ngo mbereke kuko ari nta mpinduka mufite ngo arahaguruka n'abazungu aramuhobera aramugumbira ngo aramusoma ngo amare arababwira ati kandi sheri niba ico kintu zoba byashitse kikakugeraho ati jewe mureke mbabwire igituma uwo umugabo wanje ibyo bintu zoba byamugezeho. Aravuga ati ni umuntu mwiza cyane nta muntu utomwifuza. Yarabakuriye inzira ku murima rero nguko gukurira umuntu inzira ku murima. Hari umuntu ugutega ikintu haba nuko shoba cyakubayeho. Hari umuntu uzi gutega ikintu agambiriye kutagusova ntababajwe nuko wagikoze ahubwo arajwe ishinga no kugira ngo ibyo wari wubase byose bishire. Aramushorera aramujana filime irizinga vuga ngo filime irizinga. Iyi kintu kimaze kuba yaba wewe yaba uwo mubana yaba abana bawe yabiki reba voie de sortie ni mumara mwuga kuko nibitaba gutyo kiragusenya kuko kera cyabana. Kera cyagize gute none ko cyabaye tugire gute ni umuhera w'isi rero. Ichabaye kinsenyeriki reka drubeza la sefa ndanezerewe cyane we iyo nibutse ibintu Yesu yakoze. Yesu ni umwungeri ufite ubudasa ufite ikintu yiharije. Umunsi umwe ariko basha ibyakera ntimugasubire kubyibuka ntimukanasubira no kunabitekereza kuko ibyabaye byagize gute zarashize. Imana igiye gukora gishasha cinjiremo wizeye Imana ugenda utunganye bya bindi wakosheje numara wakira imbabazi z'Imana. Hari umusore umwe ni umuvuga butumwa ari ngaho Bujumbura aherutse kuvuga ijambo rimwe ryiza ku mbabazi. Yaravuze ngo imbabazi ni iki ngo ni ubushobozi bw'Imana umuntu aza yakira buhindura ubusa ico wakorewe n'undi. Nizo mbabazi. Hari uwundi muvuga butumwa nigeze kumva yigisha aravuga ngo umuntu nakubwira kuko agukunda kandi surtout bene ibyo bintu bikunda kuba muri fiançailles. Bene ibyo bintu bikunda kuba muri fiançailles. Merci. Bene ibyo bintu bikunda kuba muri fiançailles umuntu ahorabwira uwundi ati ndagukunda byasaze ndagukunda cyane ntumvishwe ijwi ryawe n'isi nosinzira. Erega turashaje ariko natwe fiançailles twayiciye si iyo ngiyo sose ko muzamubwirana muri fiançailles ingorane za fiançailles jewe ntinye iyo bwije bugaca mudahamagaranye mutabwiranye je t'aime mutagize gute haba habaye urubanza rurerure. Ngiye kubaza abantu mbega kujya kuguma kubwirana ngo je t'aime I love you
muri fiançailles birya nibyo biza bikomeza urukundo mbo kuguma kukubwira kuko akakubwira ngo je t'aime no mu gihe atabikubwiye bikabinyenda muvana nico kiba cemeje kuko agukunda kubikubwira oya ahubwo jewe nzangira ngo igituma azashaka kuguma kubwira je t'aime saa moya saa tanu je t'aime saa saba sheri wafunguye ego umerewe neza ego je t'aime saa cyenda wiriwe neza sheri ego je t'aime kuja kuryama hoho ugakereza minuit je t'aime nimba utona reka nkubwire ikiza gituma aguma kubwira na je t'aime ahubwo rwa rukundo nukutarwizera jewe niko nzangira turagiye turakundanye n'umusheri wanje abwaca mu gitondo ngo mbe uririrwa hehe ndirirwa muri ville mukanya ukagira impamvu kujana kumutakura umuntu uri kumutakura akabara kwandikiye ati sheri wawe ndamubonye hano isinga zikaba zikoranyeho umubonye he kumutakura kurya kangahe rya gatandatu nimero zinga yari kumwe nande na naka rererererere none reka nkubaze wakundanye n'umuntu utazogenda rero wakundanye n'umuntu utazogira ahaja igituma akunda kuvuga ngo umumbwire ngo ndagukunda nukugira ngo ugume ubyizere ariko Imana yacu we Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya we nagukunze urukundo ruhoraho nico cyatumye ngukuruzi neza yanje ndakwiyegereza Imana ihabwa icyubahiro Imana gusa yatubwiye rimwe kuko idukunda iduhereza umwana wayo ukwiriye kwizera ko yavuze ko igukunda ukizera n'igikorwa yavuze utabyizeye biragusha Imana ihabwa icyubahiro ibyakera tureke kubyitaho ibyatambutse tureke kubitekereza Imana igiye gukora ikintu gishaje ngiye kurangiza Yesu ni umwami Yesu ni umwigisha Yesu ni umubyeyi Yesu ni umwungeri ku 9 muri Yohana abantu ngo baragiye ngo basanga umugore ohaye usambana n'umugabo babyutsa wa mugore basiga umugabo bazana umugore baramuzana ngo batorana amabuye menshi aho ngaho kuko bari basomye itegeko rivuga ngo umuntu nafatwa asambana bazomutera barazabwira Yesu bati mwami Yesu uyu nguyu ni ukuri pe ati hari ibihamya byinshi turamufasha okay ati rero turabizi ko kuri umwami kandi wanga ibyaha umva abantu sha rero dutegeke tumutera amabuye tumwice nkuko amategeko abivuga Yesu ngo commentaire zazivuga ngo yiyumvira ikintu kimwe ngo aravuga ngo mbega ko bazanye umugabo basambanaga bamusize iyi ngiyi ni injustice kubera iki bazanye kandi ari cyaha tokora wenyine ico ni kimwe Yesu kubera kuko we ntiyarindaga kubaza abantu amakuru ngo arabareba ngo abararanganya mw'amaso niko Bibiri yizivuga we ngo amare ngo yunama hasi ngo yandikisha urutoki hasi ngo hasi mwivu uwo ni Yesu utwo dutabo twa commentaire Bibiliya ntibivuga ariko commentaire iravuga ngo yari kareba ibyaha by'umuntu akavuga ati uyu nguyu afite nka kiriya akagira n'ibindi uyu nguyu afite 20 na bingahe akabyandika uyu afite 100 arabyandika uyu afite 50 arabyandika igihe ngo agihaye abijumurisha hasi
ngo arunamuka arababwira ngo utarakora iki cyaha cyangwa utarakora icyaha nafata ibuye rya mbere muri ayo mabuye mufite amutere. Yesu yaravuze ngo ese icyabaye ko cyamaze kuba, kubera iki ntokora ikintu gisha cyo kurokora aho umuntu gufa agakira. ni yo vision ya Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho umuntu ngo akabwira ubundi ati ngaho mutera ibuye, ngo akavuga ati sindi capable kumutera ibuye, haraho naciye aha ngaha ati iriya jambo avuze numvishe kuko rinsinze. Bose ntibabona umutera, ngo barasohoka. Bamaze gusohoka Yesu yabonye kuko bose barangiriye hanze, ngo arunamuka ngo aramubaza ngo mbe mugore, ba bandi bakuregaga bari hehe? Wa mugore ati sinzi aho bagiye. Okay, nguko hatabonetse uguteruye nanje sindi gutera, ariko ntukongere gukora icyaha. Nukuvuga ngo ibyari byatambutse, ibyari byakozwe n'uwo mugore n'uwo mugabo batazanye, Yesu ntiyabyitayeho. Yashatse gusova situation aha yiboneye ahimugereyeho. Nukuvuga ngo Imana igiye gukora ikintu gisha nutaguma kubatishwa n'ibyatambutse n'ibyo wakoze mbere. Ngiye gukora ikintu gisha kigiye kwaduka, abantu bazokibona, kandi ibyo nzokora biraremwa none aha ngaha. Ntiwigeze kubibona, ntiwigeze no kubyumva, ntiwigeze no kubitekereza, ntiwigeze kubigezaho amawazo, utazovuga ngo we wari ubizi. Ibyo Imana igiye gukora nta muntu wari ubizi, nta muntu wabibonye, ntaho byigeretse biba. Imana ihabwa icyubahiro gikomeye cyane. N'Imana izivuga bikaba, n'Imana izitegeka bigakomera. Iyo Imana igiye gukorera umuntu ikintu gisha, hari igihe izireka kikava mu bintu bikugoye, kikava mu bintu bikunaniye. Nubona ibintu biriko biraza bizintavanaho, ikintu kibi kikaza kikakugeraho, caje gushira ikindi kikaba kirashitse, caje gushira ikindi kikaba kirashitse, caje gushira ikindi kikaba kirashitse. Nuzobura umuntu wizeye Imana kandi udafite icupfa n'Imana, umwana w'Imana uzi guhunga icaha n'igisa n'icaha cyose, Imana izogutunguza kugira neza kwayo, izogukorera ikintu gisha ku buryo ibyakera utazosubira kubyibuka. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo habayeho ikintu cyane uzorebe uvuga uti ese ntaco twoba dupfa n'Imana, nta caha coba kiri hagati yanje n'Imana. Nimba waragikoze ucihane, kandi ucihane ntukagisubire, hanyuma amazimana igutunguze kugira neza kwayo. Haleluya. Imana igutunguze kugira gute? Imana igutunguze kugira neza kwayo. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya. Imana igusange mu bwihebe ufite, Imana igusange mu guhagarika umutima, igukize guhagarika umutima, iguhereze ku kwizera Imana no kwizera ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Hariho byinshi cyane byakuvuzweho, hariho na byinshi wibuka wakoze wewe, ahubwo icyo wakoze kibi cihane. Numara usanga Imana, ubwira Imana ngo Mana mpereza umutima wo gusubira, wo kutacibuka n'undi munsi wari, kuko kucibuka si wo muti, ahubwo kucibuka kurakomeza kukubatisha. Imana ibakorera ikintu gisha gituma muyizera kandi mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhereza iminsi myiza yo guhembuka. Amen. Usubira ubona imbabazi z'Imana no gukiranuka kwayo, ubone kugira neza kw'Imana. Imana iraje kugira ngo isubire ikwereke kuko muri kumwe nayo. Kandi Imana ntizikiranirwa ngo yibagirwe ikintu wayikoreye. Gusa reka kubatishwa n'ibintu bya kera, amazuje mu bihe. Reka bano baririmbyi baturirimbire ka karirimbo kavuga ngo haijalishi ndugusanga,
haijalishi ayo magambo bakuvuzeho yo kuguca intege, yo gutuma utabasha kwizera Imana, ndayavuguruje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haracari ibyiringiro kugusubira kandi guhaguruka ugakora kandi ugakomera. Umutima wawe icukuregaho wigeze gukora Imana idashaka gihora kigucira urubanza, ucihane amaze Imana iguhereze kwegera intebe y'ubuntu udatinya, kugira ngo uhabwe ubuntu bwo kugutabara mu gihe cy'imperuka. Hari ibyo Imana yatubwiye amaso yacu ahayabona bikatwiringiza, kuko n'ibindi yatubwiye tutarabona tuzobibona. Muri aka karirimbo turakaririmba, nitwamara ndagusengera Imana. Nimba hari umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, yoshura ukuboko hejuru amaze akamwakira, tugasangira imigisha yo kugirirwa neza n'Imana twebwe twese. Abaye ahari arambura ikiganza ciwe kugira ngo tumusengere Imana. Woba wari uhari ukaba wari waraguye warabivuyemo, nawe woshira ikiganza hejuru amaze tukagusabira Imana. Kandi twese tubaye twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, turasenga Imana ngo umuntu wese wacirwaga urubanza n'umutima wiwe, Imana isubire guhereza ibyiringiro byo kubona bishasha mu buzima bwawe. Turirimba ku karirimbo nitumara tubona gusenga Imana. O brise le faya kontena zaidi. Hallelujah. Yesu ni mzima mwishengero. Yawezekana kwamba umepitia mambo magumu, tena yawezekana historia yako sio nzuri, lakini jipe moyo, ndivyo Bwana asema. Jipe moyo baba, vumilia mama, kaza mwendo ndugu, Mungu wako anakujali. Haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu. Lazima songa mbele, songa mbele, songa mbele tu, mema yako mbele. Haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, kweli usiangalie historia yako ndugu. Wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu, mema yako mbele. Songa songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu walilosema kwako. Usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Songa 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 mbele, songa mbele, songa songa mbele, wewe songa mbele tu, songa songa mbele, fuata neno la Mungu walilosema kwako. Usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Hallelujah! Hallelujah! Imani shime. Amen. Angiye gusaba ishengero twese tuve hasi. Uzikindu kinejeje niri jambo rwa usikate tamaa. Yego. Hariho imikino ya atletisme yabaye kera. Hagendamo mu Tanzania userukiye igihugu ciwe.
arirukanka mu mwanya yarahaye ariruka kandi yari igikoko mu kwiruka aravunika igufwa riracuka baravuga bati reka tukuzanire imodoka ugendemo kuko wavunitse ko muranumva shengero ry'Imana wa mugabo baravuga toya none ati ndakomeza nihangane kuko ndi mu mahiganwa uri mu mahiganwa kandi wavunitse igufwa ryacitse atego ndi mu mahiganwa abandi barashika agira amasaha 2 atarashika amasaha 2 ngo ashike wa mugabo arashika abanyamakuru baba baraje bati kubera iki bakubwiye ngo bakuzane mu modoka kandi wavunitse uka aravuga ngo ntabwo naserukiye igihugu canje ngo mbu wa mbere yego ahubwo naserukiye igihugu canje mu mahiganwa none kuvunika ntikwambujije kuba mu mahiganwa aba naho nobu wanyuma cazima ibendera ry'igihugu canje ipepeye nico cyatumye ntaja mu modoka kuko ntabwo ari rare ntabwo ari imodoka zariko zitandukana zitangurana kuri wewe uracari mu mahiganwa tego nzorinda hira nkiri mu mahiganwa kandi n'ubundi zogaruka murazi igitangaza cyabaye muri ayo mahiganwa bafashe igikombe bohaya wa wundi wa mbere babigira bibiri babihereza uwabaye uwa mbere nuwabaye uwa nyuma umva abana banje satani ni umugome ibyo adukoresha byose n'ibyo adukorera byose abahaye ashaka kugira ngo ucike intege tout simplement kandi iyo ucitse intege uba usinzwe ariko iyo udacitse intege none uwa nyuma ntiyatwaye igikombe usikate tamaa cyazima ibendera ry'igihugu cyawe iharigira gute ihungabana bendera ya ushindi wa Yesu Kristo na damu yake tuzoyikomeza kugeza ku munota wa nyuma Imana ihabwe icyubahiro amen tugiye gusenga yawezekana kwamba umepitia mambo magumu yawezekana kabisa tena yawezekana historia yako sio nzuri lakini jipe moyo ndivyo Bwana anasema jipe moyo baba vumilia baba kaza mwendo ndugu Mungu wako anakujali yego haijali lazima songa mbele tu mbele yako mbele songa mbele wewe songa mbele tu fuata neno la Mungu aliyosema kwako usikate tamaa kaza mwendo tu ukaribu kufikia ahadi yako songa mbele wewe songa mbele wewe songa mbele fuata neno la Mungu aliyosema kwako usikate tamaa kaza mwendo tu haleluya ukaribu kufikia ahadi yako usikate tamaa ukaribu kufikia ahadi yako Mana ya Ibrahimu na Isaka na Israeli Mana yanje kandi mwami wanje ndagushimiye kubw'umunsi wa none kuko wabanye natwe umunsi wahaye umugisha bribri fresa lako ya kote de lanze umunsi uzuduhereza ijambo ry'ihumure umunsi uzutwiringiza umunsi twuvaho ijambo ryawe rikadukiza haleluya uvura abana bawe ibikomeri z'ibyababayeho z'ibyo twakoze bidakwiriye
amagambo twabwiwe, amagambo twavuze ubwacu, aho twakosheje, utubabarire Mana. Umaze kutubabarira, reka amavuta ya mpemu yera uyasiga umutima wa buri muntu wese, n'ibyiyumviro bye n'ibitekerezo bye. Ibya kera tureke kubyibuka, ibyahise tureke kubyitaho, amaze twitega ikintu gishaje uzoza kudukorera. Ukorera ishengero ryawe bishaje, ukorera abana bawe bakwizeye bishaje. Amahoro ya Kristo, urukundo rw'Imana, inkomezi za mpemu yera ziza zihora zibana natwe iteka ryose. Ndagushimiye kuri uyu munsi, ndagushimiye kubw'abaririmbyi bacu, ndagushimiye kubw'abakozi bacu, ndagushimiye kubw'abapapa n'abamama, ndagushimiye kubw'abana bacu abahungu n'abakobwa, ndagushimiye kubw'ishengero ryawe, ndagushimiye kubyo washatse bizobera muri iki kibanza. Amahoro ya Kristo Umwami Yesu, dukeneye kubona bishaje amaze ngo bidukureho ibikomeri by'inzo twagize byatambutse. Amahoro yawe Mwami Yesu n'urukundo rwawe bibane natwe, ubane natwe mu ngo zacu, ubane natwe mu gihugu cyacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ubane n'abarundi bose n'abanyamahanga batuye muri iki gihugu. Reka amahoro ya Kristo akikuza iki gihugu Mwami Yesu. Ubane n'indongozi zacu hirya no hino, agakiza kawe kiyerekane. Asante Yesu Kristo. Waravuze ngo igihugu kizakuvuga uzagihereza umugisha. Uhereza umugisha iki gihugu, uhereza umugisha ishengero ryawe.